Guikeria. Guikeria tukiuge oguo. Riu no kirwo ati riu nie tani riu to ne ndathiite guikeria ri. Riu ni ngirakerirwo ati no riu ri kenjuge ni njogothano iho ya giuteti tondu ona andu aya a Raila Odinga ri gutire handu mararutire evidence kana uira marauga ati uyu ni Rigathĩ marakigwetire Rigathĩ wa Gachagua, Kalonzo wa Musyoka na Eugene Wamalwa gutire handu mararutire recording marauga ati uyu ni Rigathĩ akiuga Raila ni murwaru, uyu ni Kalonzo akira uyu ni Raila ni murwaru, gutire handu marahotire kuruta uira na ndio niki marejicuku ati no ni kurerikana uguo. Undu ucio ngi ndiraiguire Rigathĩ wa Gachagua ira akiaria interview ni imwe arauga atiriri nie ri Raila I have no business with him. Arauga in fact nie ri muthenya ucio guratuika ni ndaugire oguo ri nie ona ndatindire na mundu gwitwo Jicho Pevu ngikoma tene gukira kiroko giki kingi niguo ndirona information ati nie ni ndiratheremia muhuhu Raila Odinga ni murwaru. Arauga nie ona ndire na bata na Raila Odinga, nie mundu ria ndirarorana nake no ni William Ruto. Koguo ndarora horo uyu ri ni andu marethanagia uteti. Niki uteti. Niki uteti. Na ona gutuika ringi no gugwifatara no magitaririe gitumi kia Raila Odinga gukorwo atathiete micemanio ya gukungwira miaka 20 ya kiama kia ODM iria yahaririirio kaunti-ini ya Narok. Is it Narok? Narok na guku Githii. Ni Narok kana Kajiado, one of those. Kiria kiratumire age gukorwo ekinyitie na maracoka mucemanio uria urari munene muno wa Mombatha marapostpone kuma mweri uyu wa tariki 20 nginya November. Riu ringi ona angekora Raila Odinga ti murwaru na matiga gitige maundu mahana ta mangituma andu meciririe na magie na undu ucio wa gwiciriria ni undu wa nginya arumiriria otahi tokocege ni murumiriri wa Raila yarenda kumenya baba wake ri hana ati kimwiri cege ni mujenzi ndari aramenya kuri eri riu ri reke tumureke ngatheti ya Daily Nation tukirekereria kwina uhoro wigi mainie na ati kwaya gukorwo kwina ngukumi irathie na mbere kuria kwa NTSA uhoro wigi mainie na driving schools gwatuika ati driving schools cikoretwo cigithie tuge nita kuhonga kana kuruta mahaki maundu na maruta mahaki ri gwakorwo ati andu ni maraheo driving license ringi matale marakinyaniria ikiro na njira nguhe hihi woni waku hana ati tugithii uguo turikireirie wa mbere uhoro uyu wa kuheana license ni undu fati kurorwo na kinyi muno makiria Kimani thaici kwina mitino mingi ya barabara right uhoro wa dereva waneo ngari aimire bara ehokeirwo mioyo ya andu ti kindu gia itheru tondu mundu uyu ona ndakoragwo ehokeirwo tu mioyo ya andu aya akuite akoragwo ehokeirwo nginya mioyo ya ngari icio ingi marahitukana nacio tondu ngikorwo wi careless ona ukorwo wikuite tu wenyiki ni ugututha andu aria angi no marehere mitino na ni kaundu ge gubatara kurorwo na gikiro kinene muno ni njiguaga cikiarangio na mihehu ati kundu kuu ni kuri ungumania we kwahota gukorwo ona ndanaigua andu makira mundu ati uratwarithia ngari na andu license ndurathi cukuru ndugiuke na no na haha thutha kiria nduke ngubange koguo ni ngari ni uyu gukurumia gibarai bas na ni ukuranga maguta na ni indikite onania muono na nikio riu hena uritu nginya ta thaa ici uguo ni andu aingi muno ungihota unginengera ngari ya automatic atwarithie no amune manyu agakwirorera ona tuge ringi kana ndagutema hau nani no akindema no sawa riu ri ni ngatho muno mundu gwitwo Wainaina wa Kiarie Wainaina wa Kiarie ni mwandiki witũ wa mohoro kuria kaunti ya Kirinyaga ni murata waku Wainaina wa Kiarie arahe maoni akanjira atiriri eti mbeu njithi no merwo ati matikurehe ukabira
githurano-ini giukite na no marehe ugaruruku uria marakiuga ati marauga nenda-ini no mane ati ground amwe matire na ibande na matiroya kura wa morie marauga Ruto ni muinuku na mwaka wa 2027 maya gukahana andu me gicigo kimwe bururi-ini uyu muthenya wa githurano mathiaga maumagaritie mutongoria wao wainaina nae kayo rikiambiriria gutema atongoria githemba kiugo no arakiuga atiriri kuga Wainaina no weke foi arumia aturumio guo Wainaina ni muteti moru muno ti muhuthu Wainaina ri no ne aturutagira wira mwega muno kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na riu ndenda nguhe kanya gaka wambe uge uhoro wa mbere ni ndacokia ngatho muno ni undu wa aria matwirorera na njira mwanya sister yakwe na birthday etagwo Kate amwe na murata wake ogwitwo Jane Maina ndimedithirie murata wake yani birthday yao ni hamwe ni hamwe alright ndimakungwira muthenya wa umuthi na ngeithie murata wake ogwitwo Stano Mjoro kuma kuria Kahumbu niwe chairman wa Muyo eni alright asante sana na tukamedithirie ihinda riega magikungwira birthday wamwita atia etagwo Kate niko ka last born gaitu ndukimwite Kate Wanjiru akuma riu mucie gwitu tikuria Kinyona no ndakiri o haha Thika Kate Wanjiru twakuvicira happy birthday kuma murata wake Jane Maina na murata wake na ni urahinyiriria hau muno anga ni ureheirwo kanyamu na murata wake Jane ni murata ni murata wa sister alright ngwiciretie ni murata wa murata riu reke twambe tuikirie oro hanini murori wa Kameme TV tugicokereria tuko tukinyitanira na muheshimiwa James Gakuya kuma kuria Embakasi North niguo twarie uhoro wigi mainie na uteti mari na Justin Wamai no mutaramu wa maundu ma kiuteti turanie uhoro wigi mung'ethaniro maundu marugamite atia marugameire kuna marorete ku ndugathengie mutambo Urerorera Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Kameme FM na Kameme TV tukinyitirira mathaka maitu Jumamothi mweri 11 October turagwitira Gema Festival Gikuyu Edition kuria Ashaki Gardens Roiro kurigania na Spa Mall. Gema Festival Gikuyu Edition ikaringithio ni Eddie Gathenge, Jose Gatutura, Wanja Asali, Waithaka Jane, Samido, Tony Young, Wanjiru wa Waya, DJ Debu. Koigira 1000 getine 1500 no ogure tikiti kuhitukira *672*11#. Ticketed by Madfun. Jumamothi mweri 11 October tushemaniye Gema Festival Gikuyu Edition Ashaki Gardens Roiro kurigania na Spa Mall. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama.
Kamama. Pigwa shock. God of Thunder. God of Thunder.